Bakang yang mi pas minta jojol padu, thong Amerika najam bakang upnyas chumi, Ernest Hemingway bakang junawai Amerika जीवने कला पाटे डोटी हुई को ये चार समस्या हो कि हम तो जुआ चंग दुखी खंथो बाखने जुआ टाउडो बाखन चुमी नाजाम ज्या वही बारे टाको बखान नाचुने मखर ठयान यो नापन वे कई बारे टको मचे चुएट न ज्या ठौ बाखन नेके बाखै ना ख अले वो ठोजुलो बाखै ना बाखन टुक्न सुरु ना टाउडो अले रिचर गार्डन ठ कलामेस्ट टाल का लिपस्टिक छंगो कमिचे जग मको न्याप्ना न किनाचुन कलाम टाल अले चुकी अले नि छो मिसम किस्टना प सोफा जनाचंग सुनाना ख छ शिवले जिगन्डो गार्डन अनबिगेट किन शिव बालक शिव जिल्लिको वेमटे छंगो मेव रन्जिन व वाल छंगेन सुगुनो जिचा मखो सुगुनो थ रिचर नन सुगुनो मखो खलानौला छम पास्न पान चना खलाना चुनो चुगो पास्ना छन त चुपन्नला ख बेसिया खिचनी रिचर चोकेजल ठोट बबिक्सा जिछन्ड टोटाउने व टोकेन रिजर हाना ढल बेसिया खिचनी प्याच जो कलामा ढल आ जीवने थनी निसिया जीव स्वाफो खत्तम तर छसे जाम घमण्डी ना प जिथे सोजम मिस मलाउ जुसा ठजाउ समस्या नापे वे नगल जी बेसिया खिचनी रिचर ड हाना ढल मको न जी बेसिया ख न खिचनी छम भीम कला जिउ झिजो को कुटएन तर छंगो छुच्चको प व मूर्ख अहंकार ना जिउ डक्को कुट सिनी हुन कलामीले क्वेट टं छ आतल न्याबले टंटी व कमन जगे याना छंगो जीवन फ्युग जुल सो जी थटिया ना अठिया ना जी छन त गुली सुक सिका टेर काटाई तर पाजो ठौ बालको जिउ खन्यो छखना जि एक मिनेट न लेमटा न लासा न पिने ताथ्या टाइमल दासा छजिट गबले न मय आल छखना जि टिक न जिरंगल आहे जीवन तेल छ वहे बोक्सी द ठौ सिरेटे आजो वही खठन छा ख वही गे लिपस्टिक हजुरिया मछम नव सो छैन न किना चंगडो मोमी ल्याजको जिउ न्यन वे बुझिन संख्या मोरला अझ वही ख ल्यामटे कला महाल छनला छ यो मिस्टर मजा चुपनल जुइनी रिचर्ड हन चोक्के ज्याराल जी छकन चुपन युग मरो बोर छ व नक्चर नपा न्याइफका चंग सिउ जुसा जिन ठ यो नपा न्याइफको चुपन हो छल चुप मन ढाका पट्याया वेट अस मक्को छा चुपन गउले याक ज्या चंग जोन जित ठौ छे बनायंकल अले जित खय खय टटमट केंकल छव रन्डी नप मोजना चंग जि मुसी मदे उइ विचार खेच रिचर्ड ये कला ट खपंकल उइ को पुंग नाचो जोन थॉमस मको उइ को पुंग ना जोन मै क्वाल से ख रिचर्ड अझ खाय नाटल मै क्वाल से दया सोसा जी थामस कलाम निला तल तर ठो डक्सबे नपा न्योग व डक्सबे लिपांग निला न ख आन वइगो मिखा खोबी खण्ड त ठो खय ठपास क पोका माउ छ रिचर रटाल जी पोकया चुन का माल ठय ख जी पोकया चुन तर छौ खटा छ बालक ठिके ठौटको छौ जी पोकया चुन ख ठौन निसे सिरल कलाम खको चाकिन ठीक जो आसुनपमा पोका सुरिया उले जीफु जी जान नपा इपाया हो छौना पा इपाया फेमको छा फेमको जि मन दट्टा छ गुन इले यस छंगो चाना जगमको वन तया जिमालनी रिचर र च्याचो नगल छ छुसियो ठौया व जिनपा इपाया खला आंगल रिचर गार छोन सम यो अनाया सुट ठौ नुगो चु दिग थेन जुल गो ख रिचर र आ न्याना चुन नापा गुब्ले न्याना उठ्या उटा चुन व गम्भीर ज्याटाल तर छ जिमकला ख छौ किसिम मुखटासा जिउ छ जिनाप चर्चेउना इपाया मुखटाबले जिम्माना गुल दुखटा हो तर छंगो क्वाटोको माया याना माय नुगले स्याउगे त न छु वास्तव महिना छंगो माये लागि जि जिगो डक्को सम्पत्ति मरेका छारासा छछम प्रतिभाशाली चोमी ख जिगो लागि छय जिगो सक्ता ख बरु छय जिता हाकोको स्वारका माया सटी छे गपास क खच्चे पुष्टको खंग ठो मटना फरी व फेग जिता मच कोका कि बिल मच यो बोजीको याउ मर्म नर्के लामा ठजाउ मट्ने लेखक पाजु कलामेसे टम्प्या व्याचन छसुख छम चरित्र श्याम रंजिला खनी जिन छन्त लुडनको बबी मास्टी व ठीक जो छुकै ठीक जो छुन ठीक मखो डक्को फटाय फटा ख तर चोमी रुपे न छ उलिहे बेमान व फटा प्रमाणित जुल गुली छंगो निज जिन्दगी न ख मनोटिकै फाइदा काका वइगे ल्युने मुआमरु खल्ना जी अले आ वे रन्नीमा मिसै खिचै लियो जुया जुल आ दास जे गुगो अवस्था न छन पञ्चुनी मखो आ छौ नुकठै जिन्दगी न्याकी मास्टी वजी कलामा ढल छम एला गुलु प्रोफेसर न प जिपु एला गुलु जिमा तर वो दया डुम वो विवेक डुम ख गुमेसीको जीवन मूल्य वो जिगो जीवन मूल्य जोला
वेगो सोबा प्याचे जिम्वाना पा जोला ख जिम्वाना एलात ना जिम ख तर वेका गुब्लेन रन्डी कुठी म नो छठे ठ कलाट छु दुख बिउयासियो वेका छठे बेपको व लासर मरम हो और जुसा ठ बोयको जीवनी टक या छौ उपन्या छ्या मचैगो रिचर्ड सुजाबिल म द टासा चुइन फो जित विश्वास दु छ चुइगो उपन्यास या न कम जिम हो छ गुली खराब म मनु ख उलिया खराब म उपन्यास कारण जोनसम्म भीम मनु ख जुइफो व एलाट तर छठे सडक छाप रन्डी नापा जिम हो का वाला आ ठासा गोमु रन्डी नापा छ वनी व छंगो बारे छुपजा आउटो छल उपन्यासकार मनुटेको मनिय खस्यु म रिचर्ड गार्डन छु लिस म बिवा आका चाका रिचर्ड य मने छौ पुनागो खन्लुम नावल उकिएको लुन लिम नावल वो हेलेन नापा लासा चुना चंगो व खपचाको सतल लुखा सोबले वो छक्क जुल छम ग्वाठीमाठीमा लोम डाइरेक्ट डुम मनु अन्दना चंगो छा आकन दना चंगो हेलेन उटा ठठा सतल दुनिया चासले किरपट्ट से व टास डाइरेक्ट डुमेस्टर टुंग सुया चुना वकटा ध्यान बिमटे टन्न काम वा द्वावा हेलन हाल डाइरेक्ट डुम मनु ख चीज क खापचिता वास्या निल छिउ छिउ टाबले हेलन हाना तल सुखन्डो थन फेट्यु मखला जीवना छेलगा थन वेरंगा अठ्या गनुवन देरगा जि टोटी मखो हेलन वटा नापन लिक्क वनाटल वो रोमी ख व थनिको डक्को खस्यो छु वास्ते यामा वा झिबे जुनचंग मेउ कोठा वने सु उइगो मखु कोठा आ वनी मख छ वे हेमा आकचाका हेलन उटे जिजुल व तल छन्त जिगो इच्छे छुन मतलब मरो मखो थौ जीवने दारीवाल वन्तेन अले आकाशका हेलन उइगो नियतले छट्ट याङ्क्या डाल व छु टाइमला व हान्न खले मुइकल अले हेलन झोके जुल नपुसक नामर बिसौ उठन रिचर्ड मने लुयाको दृश्य सिर्ल पल्ख निमेष नन नोमवा निम छने लाट या छु बिजाना जुन वो शान्त लगस्ट कलाम भङ्गै नाटल न्यागो जुसा के जित दुकटा परन्त आ डक्को जुइ तुंकल जुइ मानिको छु मन्ट एसा आ छ जिमयला जिटल छंगो ठठौ माया माई खना लुए मास्टी वेरंगल कलामा ठल रिचर्ड गार्डन कलामेसी नियतले दया ठोखै लिसबिल कलामे ढेटे छ्या नियतले लाट बुबुसना कुर्सी छ दिगाटल छ जिट ठटी लावामा यो लावामा हो लावाना जिट अलबिरे तयुला मखो रिचर्ड नल जिला वनिया चल सुटकेसे जिगो सामान डक्को टेट्न जो तर कने सुटे हूं रिचर्ड उजबिल मा जि खौपलखन चुनि मुक्त आ है वन्तिल नरके हूं वनिया चिनाउ ख वन्टियाका जि छन् त ठोट्टा कि लासा छनप जि छु अनुभव जना वेट न तयु ख नाप्न टाट न अले ठुकी लाई छखना जित अफसोस दु कलाम न्यंकल खय खछंगो बारे जिगुन गुनासो दु रिचर्ड रटल व खया टल बर्छ दाउ सया जित दाउ य जि निमेसी डक्कु खसिए रमलटा स्याले आना आम खय माउ छानी तर छिगु डठी डक्कु खसिएक मास्ति जिम्मो छु पल्क चिनी म सुमकु चुनि म फैला कलाम टल सुमकु चुनि फो अठि कसा जि छु छाम रास लासा दिउने जो छ जना छु जि पल्क प्याउने छा प्याउने हो जि मुजि मगाउ जाडो जो हु गुड बाय व टल ले म रिचर्ड य ठकलाई ख्वालु म शोल गुमेस्टर ठोर मछि मायना वया वे खोबे हागा खया चोमलेन ठुली बाले सि चो व माइ वुम फिस चो वे हाकुस चंग कुलकुल चिंग स गुसे व सना चुने लुखा प्यावन ट्यमले ठकला छुचु लुमंगा व प्यावंग खना मिखा जाको खोबेका चंग दृश्य न व लुमंगल बाखन ठने पचल बाखन जना दिगले सक्ष्ट सुबाडो लेप्न ठटिया चाहिँ जना दिरि आसेना ठौं त ठो शान्त रासा के त बेर बियादिस ठौं त बा लिपाहन नाप्ला